Kakav pogled. Sutra je 1. maj i očekuje nas jedna malo žešća tura. Vidjet ćete o čemu se radi. Dugo sam vam ovo spremao, planirao. Nije nešto zahtevno, ali mislim da nije, što kažu, ni na odmet pogledati o čemu se radi. Pa uživaj. À l'heure où les gens s'éveillent, à l'heure des poules, l'heure des foules, la rue était pleine de soleil, j'ai pris le train de 7h20. Descendu dans un village, sentais le bois, sentais le sapin. J'entends le pic-bois dans son arbre, je me sens loin mais je me sens bien. Laisse-moi prendre venir en ville, tape-moi sur ma tête de bois. Vite-moi, laisse-moi pas tranquille, vite-moi je vais plus m'en aller. Descendu dans un village, sentais le bois, sentais le sapin. J'suis tombé comme un orage en plein été des Indiens. J'ai rien amené avec moi, juste mon billet de retour. Life will never be here. Life will never be the same. Time is getting cold. What is going on? What is on your mind? Are your feelings gone? Need to see it clear. Where do we go? Why are you doing things? All the things you do. Life will never be the same. Life is changing. Life will never be the same. Life is changing. Everybody needs somebody to love. Everybody needs somebody. Intervju. Kako vam se čini priroda u ovim Priroda je prelepa. na okosnici Šumadije i Kolubarskog okruga? Prelepa je priroda. Spojiše se Provansa i Toskana. Kad imate ovako star model bicikle kao ja, što će reći old-timer, maltene iz vremena Hitlera, neke stvari morate blagovremeno i da održavate, a uz to ne smije da se zapostave ni neke komponente koje su, eto da kažemo, manje kvarljive, jer sve je staro. Pa sam tako odlučio da malo s pomoć ovog kompjuteraškog spreja očistim kočnice. Vrlo je važno da nema prašine, čak i na mehanizmima.
Takovo, na pragu Šumadije. Tamo je skretanje za manastir Savinac i za izvor vode, a mi ćemo se uputimo ovim putem gore prema crkvi Brvnari u Takovu, gdje je podignut drugi srpski ustanak. Pa ostanite uz nas.